bir olsun. Anlarım yollarında senin olsun. Kurtarsın seni. Bu kurallarımız bilinir. Burada parayı İngilizce yapmanıza koyacaklar.
özüm beremdir onu. Muzikani klaska berip koyunçu maestro. Klaska berip koyun da jolorda жүрөм işte jimiteyle. Jokan Mırza oradan bir turup koyçu gel. On kolum, Şakir takan kolum götürüp koyçu on kolum. Şakir'e bir koyçu yapmayız mı? Bol degeni, boydoqçılık günüm büttü dostlar degeni. Bugünden başta bir de oturmay. Jokan Mırza, oyundaki akçanı dostlarımı çoğultup verdi. Kolektif akelerim, Celdes akelerim, Celdes tuğanlarım, bacalarımı çoğultup verdi. Kodağılar çoğultup verdi. Men sağa tapşırayın, kolçağının koştasını albetti. Жақсылап bir oylanıp gör. Bizden Kudağı çoğultup bergen akçanı, senin atırыңдағы, senin bir tuğan akеңдағы akça örüp ketті. Bayağı orçça aytmakçı, tutam tozca men дағы koştum degendey. Eğer kolçağı berseniizler men mına uşul akçanı, Jodarak Mırzaga tapşırayım. Tapşırayım, almasam gereken mi şu akçanı? Çok lan bu bolar kömürden karbaydı da bu. Sağlısından da ona da toca al ona. Bak şüphekli var. Bundan bunu alırsa. Bırak bayısına muzikanı alıp koyamaz. Şimdi Jodan mikrofonu sana vereyim. Seni alдағы men uşunca bunu oldu diye 200 adam oturup 200 adamga jaman görünüp, жақсы görünüp çoğuttu. Eğer razı olsam bunu akşam men alam, razı olsam bunu akşam men alam, çoğup bergen vakısı, eğer razı olsun sana berem. Ver varsın. Ne olmaksan, buna alalım. Bunu olmaksan, bunu alalım sen al. Olacağım da. Olçağı koyumuzlar, sana bir akça öptü. Razısın mı? Olçağı koyumuzlar. Olsanızda bir olçağı koyumuzlar. Bak. Dostu köptü, çoğalıbaydı. Akçası köptü, doğalıbaydı dep koyat kolçağının boştasında iki jastın жалпы жырларының құттықтау кезегіне жетелейбиz. Қана келіңіздер. Жалпы çoğudan sana Gülnur ay. Bir erkek başçı oluş gerek. Üy bile her bir erkek nasıl ayarının tapkanın, cebosu özünün tapkanın, buna şu bile emne fayda olursa, buna şu fayda olan nerseni, buna o cumuşaysın, buna o cumuşaysın. Gerek olsa tuğanına barasın, tuğanına barıvaysın degen olsa, bugünden başlap gündür ayın tuğanınızga barıvaysın. Sebebi degende Allah Teala beşikten başlap kavurga çeyin ayal kişini erkek kişiге amanat kılıp koygan. Bugünden başlap jolarımızda mına şu gündüra çubayımız sizden konumuzda. Gündüra çubayımız emne cep, emne ise cevap veririz. Emne söylüyorsa cevap veririz. Emneni kıl deseniz kılıvagan bolsa, emneni kıl deseniz kılıvagan bolsa da cevap veririz. Bugünden başlap sizden konumuzda, sizden boynumuzda. Sebebi şu olmağa çayın atılesinin moyunda bolgan bolsa, bugünden başlap sizden boynumuzda, unutpаңыз. Mına şu yaşada çok yaşamınızlar, birbirinize düşünümüzler, hurmatlаңызlar. Peygamberimiz aytkan, menin ümmetlerimden köptüğümden sıyımıqtıram dep, ümmetler özünün köptüğümüzler, bala çakalı bolunuzlar. Ardayım жақсылықтың üstünde bugün үйlenip toyumuzlar bolsa, keyinki жылдың ошол досторумуз менен жээнбек toyumuzda отуралы. Отуралы mı? Отуралы. Кана нерсе куттуктоо кезеги жалпы достордо жана подружкаларда. Dostlardan üçe sürekli de kettik. Yıllar buldum, kuş boğum bek buldum, sadakalarım, жақсылықтар koydu. Emki жылы şu vaxtlarında jentek koydu, ikinci жылda
әрдайым ушундай жакшылыктарды ойлоп тынччылык достордун катарында тынччылык, ыйманчылык кааларым бардык ийгилик ыйманды каалайм. Жолардо ушу бүгүнкү баш кошуп турганын ушу баш кошкон ошо өмүр бою бирге болду. Ошо жакшылыктардан көрүшүп, ошо айтылган баардык ушул жердеги жакшылыктарды башталат. Саламатсыздарбы? Барыңыздарга рахмат, ушинтип келип койгонуңуздарга. Досум Аяш кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Ушинтип ар дайым силердин тоюңарга келип, бала тоюңарга келип жүрө берели. Барыңыздарга чоң рахмат, ушинтип бизди күтүп, ушул кечке чейин отурганыңыздарга, ошол жакшы эс алып, жакшы көңүл жайып кетиңиздер. Досум сага каалоо. Ден соолукта бол, өмүрлүү бол. Аячты өзүңдүн жарымындай карап, ар дайым как защита, защищай свою любовь. Всегда люби ее. Всегда люби ее. Если будешь ее любить, будешь любить своих детей. Мне легче по-русски, да? Вот. И ошол сага кааларым ден соолукта бар, өмүрдө бол. Аяш, сен дагы ден соолукта бол, өмүрдө бол. Барган жериңди сыйлап, досуңдун ата-энесин, апасын, атасын сыйлап, ошолордун требованиясын кабыл кылып, көп деген турмушта жашоодо оорчулуктар болот, ошол нерсени бүт баарын көтөргөнгө аракет кыл. Бул боло турган нерсе. Ошон үчүн силерге каалоорум бакыт. Бактылуу болгула. Ошон үчүн я хочу, чтобы ваши силердин бала тоюңарга келгенди каалайм. Эмки жылы болбосо дагы в скором случае бала тоюңарга келгенди каалайм. Кол чаап коюңуздарчы. Кояман келип. Ассаламу алейкум туугандар, кош келипсиздер. Досум, Айшым, сиздерге бакыт каалайм, эки бакыт. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, эркектердин эң жакшысы ким? Аялына жакшы мамиле кылган депчи. Ошон үчүн Айшка жакшы мамиле кылбай, тарыппай, ошонун эки жакты бирдей сыйлагандар болсо, бири-бириңерди биринчи сыйлап, эки жакты сыйлаган жаштарда болуңуздар. Ушул бизден кийинки өсүп бараткан муундарга ушу үлгүлүү жаштарда болуңуздар. Ошону каалайбыз биз. Бала чакал болгула, эки дүйнө бактылуу болгула. Аллахым бизди кыяматтуу достордон кылсын баарыбыздычы. Ынтымагыбыз эч качан үзүлбөсүн. Ошо. Кол чаап коюңуздарчы. Келиңиз. Урматтуу Гүлнура, Жодар, бактылуу болгула. Турмушкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Келечең эркен болсун. Ар дайым эки жакты тең сыйлаган жаштардан жана келечектеги үлгү үйлөр болушуңарга тилектешмин. Бактылуу болгула. Дагы бар сүйлөгөндөр. Мына ушул достордун катарынан менен бирөө сүйлөп өтөйүн. Урматтуу Жодар мырза. Мына ушул Жодар уулуңуздар 94 болот экен, 1095 болом. Жодар мырза. Экөөбүз темен экенбиз. Майсырабыз кандар коебуз. Мен жакшы бир кабыл айткым келип отурат. Мен Алла Таала насип этип, мага насип эткен экен, мен сизден 3 жыл мурун баш кошконмун. Мага ошондо мына ушул Красноярск шаарындагы эң чоң имам айтып өткөн Байрамбек. Эгер өзүңдүн эркектигин көрсөткүң келсе, өзүңдүн мусулмандыгын көрсөткүң келсе, бирөө менен мушташпа. Бирөөнү уруп, бирөө үчүн ордуна турба. Өзүңдүн мусулмандыгын көрсөткүң келсе, өзүңдүн дос экендигин көрсөткүң келсе, өзүңдүн аялыңа, өзүңдүн жубайыңа мен эркекмин деген көрсөткүң келсе, мен бүгүндөн баштап сенин аялыңдын башына жолук көрөйүн деген. Мына бүгүн сиз баш кошуп отурасыз. Мына бул жерде канча досуңуз турат, сизди колдоп келип отурат. Мына бүгүн Гүлнура жубайыңыздын достору келип отурат.
Құда қаласа біз сізді ертеңнен бастап аяғымыздың басына жолымызды көрейік. Осында біз сізді ұрмақтаймыз. Ей досым, бұл жолдарымызды аяғының басына жолық салып қойған. Значит, бұл мырзаға біз сүйді алмаймыз. Неге дегенде жолдарымыздан басындағы біліміне біздің біліміміз жетпейді. Осындықтан келіңіз. Егер өзіңізді мен Алланың құлымын десеңіз, жұбайыңыз сізді өмір бойы сыйлап өтішін қаласаңыз, басына жолықсаңыз, динді үйретіңіз. Себебі Алла Тағала айтқан, динді үйрет, дин аяғынан қалған үйретеді деген. Осындықтан бар болыңыз, аман болыңыз, жұбайыңызға қопалына міне қылбаңыз. Басына жолықсаңыз, динді үйретсеңіз, жұбайыңыз сізді өмір бойы сыйлап өтеді. Дағы білесен ұмытпаңыз. Siz apаңızды қандай сыйласаңыз, жұбайыңыз сізді ошондай сыйлайды. Siz апаңызды қандай сыйласаңыз, жұбайыңыз сізді ошондай қорғайды. Ұмытпаңыз. Бақытты болыңыз, қарамасша болыңыз, үзілбесін түбелікті бақытты болыңыз. Ана достар, атаған белектеріңіз. Bir tuğanları var ekan, bizga Daniel Rüz yazıp ketdi, qana kelingizlar, qani? Olimlar şaşpay jeyver. Qana kelingizlar, jalpı Gulnoraning bir tuğanları deb yazdirib ketdi. Kelingizlar. Jamanlığa kavuşayım bir tuğan, canım sayıp için kulun bir tuğan, okusayıp tuğan Rahmat. Bir klasik arapançı bu Daniel'in yüzdağımda emosyoneldi balağa. Qana aldırakçı ol. Eng çoğu siz mi? Qana mesela Gülnurayım, Römül Urqayımızçı. Yo'lam Jodar. Singlim Gulnurayning uydan o'tib to'yga kutib olsun. Baxtli bo'lg'ular. Sizlarga qalorım chindan sog'lik, uzun ömür, dunyodan barliq yaxshiliklarni xohlayman. Ko'p balalı bo'lib, qizimdan oldingi yoshlardan bo'lib yuravergilar. Бүгін тойыңа құт болсын. Ежем Гүлнұра, жездем Жодарды чын жүректен құттаймын. Бүгінгі үйленіп тойыңа құт болсын. Гүлнұра бақытлы бол. Қармашқан қолыңар ешқашан үзілбесін. Ардайым бақытлы болып жүре бер. Singlim Gulnura, yo'lam Jodar. Бүгін үйленіп тойыңар құт болсын. Sizlarga қаларым chindan sog'lik, uzun ömür, бақыт талай қалайын. Jodar jezde, Gulnureje, baqtulu bolla. Baqtulu bolla, ustosi qo'ldanlar. Hech üzülmesin. Aleyküm'e bir kol çağып koyucu. En bir kucaktab koyumuz açışı gelinizler. Şuvaldık. Naşul geçenin prezidenti, geçenin söğütçüsü, Jodar oğlumuzlardan bir tuğan akesi var iken toyunun başında dağı жақсы söz aytıp ketdi. Toyunun eteğindağı da çok oturup ketdi, Gulçanın koşkosunda. Asmanda yıldız yoktur janbağan, bir tuğanda Jodarımızda güyböz sağa başkadan dep koyup. Qana, Jumatlıga geliniz, çanaşırdırı, ayaşakelere, çok uçastar gelinizler. Toyunun başında
başında söyleyetken olsa, toydun eteğinde dağı söylep koyun dep жүрөгүндөгү сөздөрүн эми илham келип даярданып турат экен. Көңүл бурабыз келиңиздер. Bir tuğanın bактылуу бол. Ардайым кармашкан колуң үзүлбөсүн. Бактылуу бол. Өмүрүңүздүн ден соолугу үчүн солуктуң менен ардайым бактылуу болуп эле жакшылыктардын үстүндө жүрө бер. Айтарым Кыргызстанда болсо башкача болот эле, бирок бактылуу бол. Көп бир туугандарың, мен мына Кудай буйрса досторум ардайым жакшылыктарды каалайм. Куш боңуң бек болсун. Бактылуу бол. Жадар, иним, келин бала, кармашкан колуңар бек болсун. Ар дайым ушу силерге ден соолук, узун өмүр, асканыңар ар дайым аспет болсун, жолуңар шыдыр болсун. Бүгүн Кыргыз элине жараган, экөөңүз сыймыктанган ушу досуңуздун келин балам кут болсун. Жадар, дагы жол бактылуу болбосун. Assalamu alaikum musulmon bir tug'anlar, ушул бүгүнкү тойдун күнөөкөрү жолдар, келинибиз Гүлнур, кармашкан колуңар үзүлбөсүн, ар дайым бактылуу болгула. Ошо айтылган калуу тилектерге баарына кошулабыз. Дагы бир жолу бактылуу бол жолдар. Рахмат. Айтарым экеле болабыз да. Мына бүгүн бир кыз кошулуп отурат, доколозго. Экеле бир тууган эмес, көп бир тууган экенбиз да бүгүнчү. Бактылуу бол. Айтканыңыз келсин, кана эмес атаган билетет. Kıdırgılı bilekte jaratkan Allah versin, tilekte birinci olup bizden aksakallara batasın versin. Hiç kim eşaka gitmey dursun tuğanar. Hurmatlı бүгүнкү toydун катышуучулары, ушул силерге рахмат. Ушунчалык катышып бардыгыңар ушу 2 жаштын күбө болуп отурасыңар тоюна. Ушу 2 жаш бактылуу болсун, өмүрлөр узун болсун, келечеги кең болсун. Тирчикте бала чакалуу болуп, небре чеберелүү болупсун. Ушулар жетелеп, зат урматтарын көрүшсүн. Allahu Ekber. Gelin aksakal. Şu 2 yaşka alırımızı bala çakalı olsun, eş zamanı görürsün. Aldığımız yaşadan bakıyorsun, materyalistine yaptığın silahını aldığımız yaşadan bakıyorsun. Olmuyor. Allahu Ekber. Yemeği biz o biraz da şaşmayı durağız, yani bunu aksakalımız şaşırtmadıktır. Yani şu 2 yaşka kalıyoruz, birinciden şu 2 yaşka den soğulup, ынтымакчылык, şu 2 jaktı teң karagan, ынтымактуу. Allahu Ekber. Birinci orbandan keyin toyları kala. Şu 2 жаш бактылуу болуп, дайыма кармашкан колдору түбөлүккө бирге болуп, жолдору даңгыр болуп, дайыма şu кемпир шалдардан болуп, башка үлгүлүү жаштардан, кары кемпир шалдардан болуп, түбөлүккө бирге болсун, аман болсун. Амин. Allahu Ekber. Gelin. Жолдар, Гүлнур, кармашкан колуңар түбөлүктүү болсун. Эртеден бери айтылган каалоо тилектер экөөңөргө багышталсын.
Көшөгүң өргөгөрсүн, бата менен элге көрөт дейт, ушунча адамдын батасы тийсен силерге. Бактылуу болгула. Амин. Allahu Ekber, gana Xudoga taraf bir bata qilamiz. Şu baldarım, baktılуу, talaylı olgula, ömürlü olgula, köpkö jaşagıla, den sooluklarыңар чың болsun, ынтымак болгула, төөлүктүү болгула. Амин. Бактылуу болгула балдарым, денсаулык болгула, өмүрүңөр uzun болсун. Дайым ушундай жакшылыктарда да жолугуш билим алып жүрүң. Amin. Qana, kел, bir bata qilamiz. Бактылуу болсун, өмүрү узун болсун. Кармашкан болду, эч качан üzülбөйсүн. Жакшылыктардын үстүндө жүрөсүн. Амин. Allahu Ekber. Ekilata keliniz. Бактылуу болгула, кармашкан болгон üzülбөсүн. Кудай кааласа эки жыл ушул убактарда ушу Бешиктөөгө келели. Амин. Allahu Ekber. Men dagı bugün şen kızmatka çakırdım, men dagı kızmatımı bitirip koyayın. Amin. 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 Kötürlü bilekte. Jaratkan Allah bersin dilekte. Hormatlı jodarımızda Gülnur ayım. Bugünkü kılgan toyumda erten kayakka varsan ellerim aktasın. Eğer gelecekte ümit koyup çoğaltkan oğul kızın bolsa ümitimde aktasın. Jodarımıza çıtkıncı çıkıp koyunundan düşmanına satmasın. Kadırın getip barkınan karekten yaşın akmasın. Kırgızın kanı cürekte kızmakka geldik törelip. Kadırman halkım sizlerde toylardan bana görülüp. Jolarımıza unutmamız. Bu vakfı günlerimiz bir gana Allah'ın bergen beregi. Keyinki жылы nasip etse uyumuzga Allah nasip etip men tamada olup, жалпы konuklarım iman olup çeyintek toyun geleni amin. Allahu Ekber. 2 yaş aldığa düşüp koyunuzlar şu gelinizler. Mına uşul 2 yaşta qanday sый urmat menen alıp girgen bolsak, mına uşunday sый urmat menen orduzdan turabızdağı kol çağının koştosunda çoğdarımızda